se mama nchiro asofo ne anya ahwi o and now ware ya ebai ebi no ware o Facebook social media Ocean of Facebook. Sawo me no kase akosua sparkles ma hu o Facebook na o mam request ma accept aba be hu me ofi Una request and I'm not request. Una request na me accept Me man na request. okay my ya tell Facebook say me man kwa na ma request o na ya mfa no say whoever wa kom fi and akọ be man fi just ma ware awi na mo am set mu date man kwa masofo bia nya mo counseling na mo ko do obi hotel obi hall na mo da ko yeye na bloggers wo ho na ma ware awi no religious backing nti wo ko du ha nya mensanim nti afi na character a free both sides no be yaduma nti awade de begu ebi na yas ye wa ha na kwatwe ababo ho ahoni Ernesto Poku adum say John Prakra no ne trip na ewi ache ma ware menya boga ko Germany no ma ware na te kantin semu o say papa onu ni na ka me ba na ya asesem no ni kire mu no o ka say no onu wo be me bia no o wa Mr Johnson na enu na bada samenere ebe ka say na ya so ho ye fe na menya boga bi pe wase boga boga o say papa e man o the man no 500 euros every week and the boga wo ho ye nyina ye horseless aha ya go chenya wi ya horseless they say boga say Ghana when boga na se kire uko Germany o pan no mu die de fe boga ale to bi so e boga wa ye pan no obi so e boga ye pan me na me kan ko cho prempren Germany o mu pan bread ye die na e boga okay eti me kan ko kire wo ne se enei awade na ye wade no mo de ka wade da enko nti anko mo ko council metimi de arawe mo se ma breast of no na mo se mo mama ma ya sofo obukro ha wonya ba ma ni wi a wo sofo no be ka se wei twen kakra obeja so no metimi nti se wo so ba ware Facebook obegu Facebook ena de wo musu nie wo ba bu ana ho fe pa enso so de wo ware wi de ne ko wi pepa ho se wa yam fonso enkoye oni ma bia na ye nya open na ben kwan na de ensusu a enye nsi ngwa aba enye nsu ba mo da me pesa odi ma no be sie o enkoye he ho kago amon for the chance wo so ba ya bo eti enkoye wo ba si ma brofo ka say a virtuous woman always invites a husband or a man to her private part mentasi me ga brofo no ano David wo ba o yesi ma no di ni huni no ebere bia wo to nsa frɛ be ma o ba bia na kosu abaya na wo no adi enti na be ma bi wo ha na odi wo ba achi wo ba ya ne di ayi wo se ne na ne be wu ye se wo hunu bebi no so se ngoye na preko pe te be de hunu wo ba pa ye na ho ade asebia beto mani mo ha nura ene na wotwe ya ye gusu a ye ka unim se oba bi eye e ma ba ma bi e ware no Church of Pentecost e wo adwira asema bedi ha na kure be kan no TV so anyumri na ba no so woni be ma na nye bibia da be ma no fe womo ye wadi wi ye meme de twa mo ne bosome mienu pepepe aferi omo ko honi mu na be ma na woro no ho a na de ese tie ezoba esa enti me kura mpaga sa tie ni unim se ma so ni emu edin mo te sa me de bi e fe yirima o de ne mi hu ye mbeze me ya che na lampa ya bi mo ate ndo ko to asimu na afedi ge ko ya seti pede mirika wo ba on kwasa sema asofo de bi ene aware fo bi ye tete no hunu wo ba class ne kra ko ye oba no ho ade ebusa se oba abra be me so be yo ho ade wunim no on yenye no ma
Unim ni se we hu no hu da na se. Ani abanyefo no to sa. Ye part so wonim no. Se bibia to ye. Na fin se me yere ma mfaya no a hu se eye kama kama kwa ye no ho ade. E se papa o fa so se ye fire na tempna ansa na sabe se na me ye sofo. Me wusu mu a ansa na ko no. Enzo ko honeymoon. Ko na hu here. Ha honeymoon. Yan pa na da so honeymoon. Ya ne bi kura chi mi do. E pa honeymoon. Kata wo kwa abaja so ala fa na ko boka ko hotel. Ya kata fra na. Honeymoon bie no je se mo de be shem no madi. That's the honeymoon. Okay. Oh yeah, panty sha anka yes wo ho anga wo se wo hu be mas na wakata be ma we de minim ne pan ye ma be hu ne su be hu ne ban so enti metime na ware ensem bia mba ana ye kokra e beti e ho ase. Am ga dem ma tira. Me odi fo be so fa pa. O ye me na me ba. Me ba na se na me ba. Me ga dem ma tira. Okay. On se o respect me. Yeah, can Bible no from head to toe. Nyansa elifisuru na eba nimdie efa na asase so. Utuwe obeware. Emenware wo bia wonim no ho hwe na mpene so mfa ka wanko hye woda. Na ado sa beguti osu. Asema metima ka. Nti se 1 month ka utimi wa no nim bibi krafa na. Ko hia be ma boso me ba kope. Emfo so die be ni. Metiwe metoka. The Georgia motor so na metoka. Okay. They say me so my language a later 2022 model. And I'm to the 2022. Apa 2022. Say be bro ya bia na omo de foforo ba. So dey do language latest one na na me dey ba be di birthday no. Tell me one na be twa. Ai, na me dey ba ba. Mbo hu say esia. Na no. Aya ma menya fe. Na no me kotre. Me ma onya wo nyina nkwede ba ko kokora ba he ba ko. Ye omnie ka bia me to bia no. Ebedi me ncha 3 weeks. Ebe okwa 2 months. Afa na me be drive ama me ne me mechanic so ahwe. Wa hwe ase no. No ama total approval and sign my full payment na we. Sana wareti. Nipa bebre aware amomo nuomo ho. Wa Bible ho anrechi aye na de ye be ye ne ya. Now they are studying na we. Ye be ma de be ye ne ya. Ena da asem ya betomanimu a sisan so ojani kuna da ya. O wa ni kunu no. Wona ehie mu da. O wa be ma wiye no. Be ma na ro socks ku ana na ho bo. Njo ma ri bi. Stocks na mu bo nza ma ri. Na mche so nka che be ma. Na on fa no ko hospital. Ana so onyu so ake twa de so wa ya enkoda. Ake bi ya wo so nti obi jaba. So mo na nteche ya. Ko bo mu pa bo we se city asa na do tia ko. Unim be ma abusua ni mo hwe. Wo ba je di so obi kura aware oba. Oni mo ba ni ikurum. Obi aware be ma oni mi kuro bu sa o se mi kunu. Wo ye satini kuro ba yi. Ye so ofiri gbabe. Unim ho me nko ho da. So ye saman so owo na wa sori ya ba. Ntini pa bebre aware nsamanfo na wo Ghana. Ena se na kwa obe ware na obeti be ma na se so ko hu be ne ba. Esa se be ma na de wo kwache na busuafo. Na oba so kwache na busuafo na wo hunu se fie ho na ofiri. Apa kwa se so no obia ye se ofin kran. Omo chi ko mo nta. Sa. Me nyankana ni mi mfin kana. Be ya sante ni papa firi kumase afi ase. Ma me firi tafofo mas. Dwomo ene kanse. Timi ye pure asante. Nti me machi kwai nti me nyina da. Ote ase ye me wo hai ejapade a me ye nyina na me ye wo me kurum kumase. Aso da si emi si kese ye pa wo santase ye nyina me no kura be sese be tu. Me hotels na so fo nyina hwa na me ye kofi se. Da chi am ba akokra no ho. Na de boko. Ntu onyansani ye sese we fi ukrom ehene na ban a wo yira wo yi ase. Nti me ye nyansani ti be chi kwai me nyira na da. Afi bi adra me ko mikro. Nti December be ko. Me ko okra be ensa 3 months pra me ko amani amanfo ye bobo o hye football match me tim bi
na camera dam so na omo ye pepepe etimi to na mfie odwa na ye ne boys ne girls no ne ayi no ya de ye aduane ye wi ya ne ye ato nsa didi megu han agoro si ha agoro nan spinners ne bisi ya bo so ma han ketibu a brass band me ko bia hwani and e fan so ye ball the oba we last year said you already me man 40 million 4,000 this year me be ko 10,000 na attention ye bebe bi ball don't you say emma obi ya ne je obo otukwa a onka ne kurum onka be bia nti sa wo be ware a aware ti sa akontuo so ye recite word na yina wo say sa apam yi mu ne nipa me no ogira wi e ba be wo nti ye de na obi be ko apam a onim nipa na chi ndi wa wo hwe me be ma na na tie so onim kurum de ya aware sama o so ba sta so ne de onim kurum pa so ko he de bia na aware funu aware sama ya za aware sama sanity Apan bese ye ba polygamy ne so say na wo ka say awari mienu dia nke nye bad enti me aso remember na me kum pese awari become ho a wo be pele tie me o ya aso ba ukunu ma aso ne bia me kum ba aso ne o ukunu ba aso ne bia o no de no so ba wa mienu ye ba e ba france ye tete no akse no ntimi nhye no so o mangware mienu but o betimi aka chen say bia awari mienu na wi ase ye tene ti bia say so o so wo mpena then I wait my hello. Thank you. There is nothing you can do. Nti ube shirasto. Se wodi kaya shira wesu a ye shira wore yesu mi. Okay. Enya wodi mi nu sa. Ye mra mu no wodi kaya wodi ba ko wi a ya ka nyina engagement nko a. Papa, Christmas ba. You say our real prophecy and our vision. Who the can say yeah be our empire 7 times. It's Christmas wo hu enyem bi anase. The man who na say akwanya ye nyina no. MPP aba na be yi nyina. Christmas. Oui, what you need business ya ka beka. The toss biem. Asofo ye tutu ye no mayi. Anya sa 2022 ye bebele. Asofo fo no. Ye tutu ye no mayi. Ye toss biem. Hu no say Attention TV. 2022. We were the best amongst all the brothers. Amen. Amen. Na de sorry so a nanze uzu pass so na okasa so for be 2022 no just let's say ba arrest mo na say because no say this year na first so for no I buy no ai ila wallahi die omuni ngom se obisa so for pagina dia e feel so na tie si so a wokura wo ka no unim ngom se nya ne a ye twere go paper so prophecy number 1 number 2 ko ile gimi pasie chu kuma aza ye hye nkom na nko da atwere Elijah hye nkom na ye atwere nkom hye ye firi sura eba ye wo vision unya vision a elisuade huna e wo fi obetinya atwere so be ya wiri mfi wo so da ya betinya atwere so be ya wiri mfi na mo mutime ntwira commission free magina platform so say commission number 1 akufo ado be number 2 what a nonsense 31st the right nti onyankopon 31st nko na okasa say ebia say na okasa obo empire 7 times obi say bi obo 10 times nti ohu manama wa no ato say na sparkers mama nche wade bi so fudie ene yamfa so fo no bebre next year yamfa nkokọ hwe ma bebre akoda then psychiatry me na me kam kiro me computer madam say me bu say me di so for 39 years e say se so fo bia so obegina ho say enkom say nyame dia me ma listen nyina ni a oboa na mo da ye nyame dia ma me ni ma twetwere fine me te wase da ye dia what fine say be ya o wire mfi na vision so e what vision na bo no so kakra be fine but enkom share
me nyame na me ka se me hunu se ade wo kura de wo kan wonim nyame na ye na wo wi a ya tere se na ba eti na afimu obegina oba listi bibi afo na de printing press am ya print here prophecy number 1 obi kura sha wo say yes so na you do number say o say what is nonsense me ne IGP go sorry to sorry that's first nana me na come to onya sorry me nya na ga onya sorry me ya sorry me do about 2:30 no no sorry me do na pepe kura pepe e no say a chew ne se onya IGP be yejuma me na me come to so phone be nya tan ama wo me ma tell you careful me e boy ni computer ma ho na me ka se computer ma ne be ba no akire 6 months ma bi bom krase wo sama be lad ye ko to America bombo nya na ya do keke e ban kwase ya sama metia wo de wo ye mi nche be do be sama me kura ma mo ye wa ya wo me mo ma cha na wo me kan sama kakara kapa wo da fe na ye mi nche bi wo be hunu na papa wo nyi bi ni anko do ba ha me de opa mani ma prepare because me kan sama na no wo hye chinchiri so dim ye be hu de okura paper we yan kom se asole o ga na ado so wo yiri ko diga ba twetwe list na de ama no wo ba shan kom so wa twetwe list sana o ga ni we to ko bi to mo ma to nya adwa e no yira twetwe se be ya no yiri fi na kom se nya me de ma wo dem wo jina so de no se wo gari nya me betimi atwa bibi a kire wo e no ko se repetition ba mo ko kin ka ba bo bra na Samuel was of Ellen Chena or Dahono. Nanya me pass or cassette, and then Baba could be a no catch a sofa say, Papa, Misha, the other papa be baby Yaname was here. They are tossing us or tin like I said, rather Cassawa Hooty. See, and then that buy on the budget, Yamana Kai, and I said, or Mumpana from Mumpana, or Mumpana, or Manyan, or Man, you Mutino, or Mocho Cassia, Sambia. I was there, repetition. Yeah, me ha. Na kwa be jina me mama me nyama na meka se me hwe na nya papa nyamba ka che me ye wo don kana me hwe so na ye wo so da na nya me wa ba na ye susu twa me ni nsa ko wa ba wa le wa ba eh wo shan ko na nya papa me timi hu okay ye wo church of Pentecost so man ko bi na me elder sister bi sa woni ni kuna ko ofie fere dan kono ma sister ba na wo shan ko me asafo wa de na meka se kiri ba ke pastor me ase munye din ni entie afede me nyame na meka se be ma sister suru kun so wa edan kloma wo so wa me awurade na meka se yiri no se ni nim so na kwa chi ni hu ye edan maba ma keme nkrante me be twhwa me ma tenten gram wo wa so ye nyina ho do atenti fo bi ha ase kotokoto nti ya na ni kunu ba se me yire na makon ye tu ni sen wa ukunu wa obashan kom se so tin kom se ya ha ya wa ba ho ya odo e bodo na wa ti ajezo so ye di e bodo no wa nti ya ba ho but ya na pio twa me no wa ni do ahoto bashan kwase an kom se wa na papa edi wi a no bese utu imayo ni matefo ona ho wa wi mu ana ona ho be pese wo be wa re no enam mere mu nipa be on pa futu oh ye pe o youth ni ye pe pa what's that youth ni ye pe mate wa ho be wa re kebe ma ko ndo wa bo mo ye tumfu a mo se ye koro ye twam mo na mo siso ade mo ne matna me yere ho awade ne na cha bobla ye konto pana na wo so a wo ba na wo so de mo ye tumfu mo nya ntra ntade tie ya na mo ntena fa ko na mo tu mo bu ho se mo ye ma boforo so mo ye ma dada o se mama me ma buru mu a o be ye be du be no be ma be ye ho ade no e da o be bie so no ehe na me fafa ho nya me o futu alo be wi e bu se afo aha ana ele nkomo twetwe a fa aware ene nkomhye ho ene vision ebesi different ni edin nkomo Dr. Eric Nana Apisi Amponsa that Generation Ministry International Oweja and we better papa yes they be the exclusive interview my kwai we busy schedule so still on your time and my new train in common as like I say the men come University Foundation University one message snack dey and then that is boutique and cosmetics even was papa yes say that must have name did the exclusive interview at the Ebrompa chain
on subscribe ya na subscribe on share za na share computer man akasa wa cancel afutu ene nyansa mo hwe mo bi hwe na ono so ensi adio medin ane Akosia Sparkles as that kese so command manager the CEO Sikapa as that kese so enkomo e ma mo ni hwa mo